Ibizo lesibongo. Mina igama lami nguDaniel Molukele, yime ngimele iWange Central Constituency eParliament. Kuliphi bandla? Ngisebenza ku-Citizen Coalition for Change CCC. Ningasitshela ngokuhamba kwabakuMalinga likhala leZimbabwe. Ngibuyile lapha ngizophelekezela ubaba ngoba ngumuntu osebenza kakhulu kundaba ze-disability. Ngilokho kuthiwa yi-parliamentary champion on disability. Nginguye futhi interim vice chairperson we-parliamentary caucus on disability. So ubaba uliqhawe lethu, ubaba obe ngumzekeliso omkhulu kubo bonke abantu abagugekileyo, aba-disabled, not just lapha koBulawayo kodwa eZimbabwe lomhlaba wonke jikelele. Ube ngumuntu okade kwanisa ukuthini lokho abaningi abangafiki khona yena befika khona, akade besesaba ukuya khona yena begijimela khona, esingathi thina ube nguye ovula indlela. So abantu abaningi abalama-disability lapha koBulawayo, emathebelelede eZimbabwe, eAfrika, umhlaba wonke jikelele, bebele role model enhle ngobaba uMalinga, and siyacela ukuthi bayibheke impilo yakhe, bakhuthazwe yilokho akwenzayo esaphila ukuthi labo bathuthukise izimpilo zabo. Yena ubekholwa kakhulu ukuthi disability does not mean inability. Ngakho-ke liqhawe lethu thina esiqakathekisa indaba zebe-disability, and siyamhlonipha and siyayibabaza impilo yakhe elomzekeliso omuhle kangaka. Kahambe ngokuthula, kaphumule ngokuthula. Siyabonga kakhulu. Ibizo lesibongo. Ibizo nguRose Mpofu, Member of Parliament, South Province under Women's Quota. He is member of Central Committee ku-ruling party. Lithi ngokuhamba kwabakuMalinga. Ngokuhamba kwabakuMalinga silahlekele kakhulu. Like mina ukukhula kwami ngingakalima ngingakagogeki, bengihlala sezandleni zikabakuMalinga. Nguye umuntu wangifundisa ipolitics, nguye umuntu okade ethanda wonke umuntu. Ubaba sifunde impilo enhle kakhulu kuye, even noma kade sengikhulile ubaba bengitshela ukuthi disability is not inability. Kumele ukwazi ukuthi wakwanisa ukuchallenge nawe ungene eParliament, akunani lokuthi ugogekile. Ngaba lesibini since 2013 ngangena eParliament, 2018 ngachallenge njalo ngababonayo abangagogekanga kodwa ngakwanisa ukuwina. Ngabonga kakhulu baba ngoba baba bengi-encourage wonke umuntu. Sithi ngobaba ubaba kalala ngokuthula, njalo ngibonga kakhulu umongameli welizwe ngokuthi ubaba amnike isicoco soba yi-national hero. Imisebenzi yakhe ibiqualifya ukuthi ubaba afakwe ku-national hero. Siyambonga umongameli le-team yakhe. Sisithi lokho esikubona kubaba uMalinga ngani sonke esigogekileyo singalandela imisebenzi ekade isenziwa ngubaba, uzathola ukuthi ukugoga bakho uyabe ungasaziboni njengesigoga. Siyabonga kakhulu sithi ubaba kalale ngokuthula, siduduza le muli kababa, sikhala kubo labo bonke abantu. Ngiyabonga. Thank you.